Kasmesa nga umili bumarangay kan public utility drivers anat makunayo sir no may postpone ti barangay kensang kunyang kabataan election kaditi nga tawen 2026 nga may tuloy to no 2028 or may tuloy ti election kaditi nga tawen anat makunayo agsipot ti kunati opisyal ti gobyerno giti congressman kada senador kurang ti pundo gapot crisis iti mesa iti makitkita nga rason iso nga may postpone. Mas mesang umili, apo verdadero, anat reaksyon nyo or opinion nyo kadetoy, sir? Idi nga rod kalman na Bombo Roger ket adda nabasa yung na-post iti Bombo Radio Philippines ken Bombo Radio Lawag nga pakasaknan iti panakay postpone iti barangay ken STO election Bombo Roger. In file ni Senator Chis Escudero with House Bill number 2387 amending amending the barangay election Republic Act number 12232 Bombo Roger. Kasi no para kanya Bombo Roger ket kontra act no may panggat ti postpone no may panggat iti panakay yatidog iti term from 3 years to 5 years siguro paburak siguro naman minsan yung tiko kontra Bombo Roger ket di panakayalod apay ikapiter de los Venus na Bombo Roger tapno awan tumatanggalapos ko pero de los Venus na kapsat ng doon digiti incumbent nga barangay official sa ta adu digitay makikita tayo siguro Bombo Roger hando siguro ang kikidem nga sinumulagat kadito yan nga hanga visible and deserve yung incompetent nga barangay official where de los Venus Bombo Roger handari. Kung nga ron, sir, adoy giti may sakpay din, adoy giti makikita tayo, pero de los Pinos, nga mapilpili, iti panakaiwaras ti ayuda or panang mapilpili ti matulungan nga bumarangay. Apo, verdadero. So, ano, so, nakuna mga hangkay nga pabor, nga umanamong kayo, ti panakapatidog iti termino, iti official ti barangay official, kensang kunyang kabataan na official. So anat makita yung sir na apay, nga hangkay, apay kontra kayo, iti panakay postponed election, kadito 2026, sir. At dari kita makikita tayo kung dari kita makikita Bombo Roger nga pero de los Venus ulit kakasat tapno awan ti gumura kanya yung panagkunak Bombo Roger kat deti pinagreact ko at dalata digiti agdama nga siguro medyo musair ko no minsan pasensya kayo incumbent nga dagduma incompetent ngem di panagkutak Bombo Roger deti pinagreact ko at adu iti umanamong kanya nga deti nga pinang-contract iti panakay uspon iti barangay election Bombo Roger at adu pay laeng di nga ron kunak Bombo Roger nga kontra akata di nga ron ada digit kay makikita nga barangay officials nga ang visible kunak nga ano dagduma ket ada digit kay naminsan namin do na bitloket nagatendarak iti barangay assembly barangay synchronize sa Bombo Roger iti Marso ken October sa no kadijay amumno gibasa da deti naganan deti pag chairmanship da Bombo Roger ket kita ko nakurang nabababa siguro maawalam di kay kusawon Bombo Roger incompetent iti ko ti managkit kita Bombo Roger ket ti ko dapat nga maamendar deti educational attainment iti baysa nga paelektar iti baysa nga uray national position kan barangay position na Bombo Roger kasi ada digitay agpaidatig nga ni Juan de la Cruz ket nagpatinggalang iti grade 6 ket kasanong nga ti amuna kasanong nga ti panagaradin na iti panagpanday iti lenteg whereas nagpatingga ti grade 6 hindi naman sa ano pero dos Venus sa kabsat hindi naman sa hindi ko ina underestimate pero dos Venus tapno awan ti
masayan ko bumburo dyan. Data ti realidad yung bumburo dyan. Nakatado, imakit-kita tayo nga tibasa dat chairmanship na kas di kas Mariosip kunak ket no ang mabalin di kunak so para kanya kumburo din ti kumama amendaran iti educational attainment iti maysa nga akuman didato iti barangay man munisipyo man ken national position man apay ah siguro kumburo din uri sikat at mapakatawa ka may isa nga anak hal ko yung nagdagana dyan agad po may isa nga senador sobra. Di ba, Bombo Roger? Sobra. Katkatawaan ni ti Pilipino, katkatawaan ti sagbay ng Pilipino. Gapot, nagbaba. Ang Bombo Roger, nakabababa. O di ti pangyarigan, Bombo Roger. So, panangyarigan ti may nga senador. O alam mo, gapot, kinasikat, gapot, adot amuna, gapot, kina-influensya na, naging senador. But then, kasanong harod nga, kasanong pinagpanday na lintag sa tangarod. Ado digitay 1987 Constitution. Anyway, hanak ang ginalaing buburoder nga anak nalaing ta anak met nga talaga nga nalaing. Ngam agdamot na ta digitay ang mutayo. Agbasa iti 1987 Constitution. Tapno agdamot sa pasit amuna ken nagyan na. Kastamot iti local ken barangay position. Kailangan na before nga sumabak ka, before nga agpa-elector ka, kayam tadi nga itakderan iti kabarangayam, kayam tadi nga defendaran iti kabarangayam, kayam tadi nga tulungan iti kabarangayam. Ano mo, Roger? Okay. Wen karon JJT may say datang may say iti problema digiti lungalong or digiti reaction ever since natibiyang ti commission election aket ay sumot ngamin yan ti paganurutan ti commission election ti kunada nga basta Pilipino ka amom ti agsurat amom ti agbasa amom ti Filipino citizen ka mabalin ka kandidato kaya sa opisyal de barangay so paborak aking ka apo Sir Verdadero talagang di ko makita educational attainment kadigitoy saan nga lingad nga oray pero de los Benos gaputi kwarta impluensya at kwarta mabalinan nga kandidaton po Sir Verdadero. Okay. So hanggang pabor so no once nga no matuloy apay mo nga kahit yung matuloy eleksyon apo Verdadero. Taputi ka sa bumuruder ket masukatanon digitay hanga qualified ken incompetent na barangay official. Bumuruder. Ti may suggest ko, I would suggest ito lang makunak digiti pada nga butante. Maka-local man, maka-national man, kung maka-barangay man. Siya pong prinsipyo bumuruder. Anak nga ganun dadalos, umawawat at porta. Ngem. Tingnan na ngem. It doesn't mean nga isut butosak yan ng 30 kwarta. No. Makita nga hanga visible siya natin incompetent. Apa nga butusam? Dapat, para kanya bumuro diyan, dapat hantay nga padaldala dito na laing nga pumuladas na kandidato. Hantay nga madaldala dito agkakapintas, agkakasamit nga sa unay palbalikas na nga. Kung sakto ti mga bakit kastoy tulungan kayo kastoy. Ante padaldalang isunakit guwapo napintas. Ante nga padaldala isunakit nalaing. Kuno abogado man kuno anya. Dapat para kanya bumburo diyan. Pinyin tayo digitay awan ti derogatory na, awan ti nakaidandamagan na, makatulong kanyam at the potential na kun pasensyado nga tao. Kasi bumburo diyan. Kuna politik, anak lagi dadol bumburo diyan. Anak lagi dagnagan iti anti-air. Dapat padasak di makatanggap nakaawat iti kwarta ti politiko but then ti prinsipyo bumburo diyan mo magatang iti kwarta ura ikanak ti 10,000 kada 5,000 no kunang mabutusan kan no hangko kayat ken hangka qualified para iti kabarangayan. Pasensya ka. Pasensya bumburo diyan. Okay, sir. Maraming salamat, Mr. Verdadero. Kaditi oras nga paningipay mo, opinion mo.
pakaseknan paleti barangay Kinsanggolan Kabataan na election. Maraming salamat. Na malaksin sir, When, tapay ketong inayon na para kaditi umili. Especially kaditi ka barangay Well, sir. dati lang ti may batak bumuno diyan ka na padang butante kan padang umili. No, kasi pagrigan kan matuloy di eleksyon. Pilyon tayo, digiti makabaon, dati makatulong. Haangkat nga sa hante padaldala, digiti hante pagat hante laklako ti butos tayo. Wala, numang 34 kakabsat, alain tayo, hante nga butbutang. Sa adamin, digiti mang magkukot, inalam ti kwarta ni Castel Juan de la Cruz. No, ngayon nakaibutos ka pa, balod na uno, papapatay na ka. No, haan kakabsat. Pilyon tayo, digiti makatulong. Iti pamilya tayo, iti barangay tayo, pili tayo, iti pagilyan tayo, hantekit nga, ikunat, hantay nga padaldala, iti agkakasamit, agkakapintas, kundi kita na laing nga bumulbula, das perdolos Venus